Timor Resource halal perfuração Minamata posto la fai que a sua Icova Lima o resultado do dia. Deklarasang ni hatusi Diretor Timor Resource Charles Brown, ba jornalista bem hiramata hasorum malo ho Presidente República José Ramos Horta e ha Palácio Presidente Bairro PT segunda ne. Charles hateten Timor Resource hasorum malo ho Presidente ho di relata progresso serviço no mos desafio hotu ne besira hasoro ba Presidente República. Good news is Timor has oil and gas. There is oil and gas underground. We don't have the final results yet, so there's nothing I can tell you officially, unfortunately. But we will have results very soon. So, when exactly? During this year, before the end of the year. Yeah. Diretor nedehan to agora sira investiona osang milhões hito nulo. No tamba governo fong hariona, se iha encontro balong hosira ato hare o insa Timor Resource bele hakat bawin. Kona ba perfuração Minamatang iha foho ai liku nehola parte plano, mas beto agora se buka hela prioridade, buka resolve o problema. Entretanto, encontro ne Presidente da República José Ramos Horta se buka hare simu proposta kona ba informação nebe Timor Resource hatoba plano nebe iha. Plano colhe ho membro governo hare programa agora ba oin se estado fo apoio ba atividade nebe atu halo ba oin. Emerenciana Pinto, STL News. Kita haluhan, like, comment, subscribe e no mos bele faz tutang.